Nkuko rero mwansabye gusobanurira ijambo ryose General yagiriye kuri televiziyo ya RTNC, televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mutege amatwi maze byose tubishyire ahagaragara. Nous sommes suivis également Uvira dans les deux provinces, donc nord et sud. Generali, abantu benshi baradukurikiye mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, muri Masisi, Rucuru, Butembo, Rubero, Beni ndetse no muri Uvira mu ntara zombi za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nubuhe butumwa mufite ku baturage bizi ntara ziri mu bihe bigoye uyu munsi? Je connais le peuple du Kivu. C'est un peuple vaillant. Un peuple résilient. Un peuple très résilient. Et je leur demande de continuer dans ce sens. Les Rwandais essayent de les embrigader. Les Rwandais essayent de solliciter leur confiance, mais ils n'acceptent pas. Murakoze cyane Oscar, namaze hafi igice kinini cy'umwuga wanjye wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri Ituri. Nzi abaturage ba Kivu neza, n'abantu b'intwari, abantu bihangana. Ndabasaba gukomeza uwo murongo. La population parfois pour solliciter leur soutien, mais avec des marches forcées, les Congolais du Kivu ont refusé. Ils ont refusé. Hari abagerageza kubashuka no kubasaba icyizere, ariko abaturage ba Kivu baranze kuko bazi neza ibyakorewe abagore n'abana n'urubyiruko mu bihe byashize. Hari aho urubyiruko rwashakishijwe ku ngufu rukoherezwa mu mirongo y'imirwano nk'aho ari ibikoresho. No mu minsi ishize twabonye aho abaturage bahatirwa rero kwitabira ibikorwa byo gushyikira imirwano, ariko abaturage ba Kivu barabyanga kandi bazakomeza kwanga kugengwa n'amabwiriza aturuka hanze. Ndabizi neza abaturage ba Kivu nini yose ni intwari, kandi nk'uko umunyabwenge yabivuze, niyo ijoro ryaba rirerire gute umuseke uzahora ugaragara. Umunsi uzagera kandi abaturage bari mu bihe bigoye bazagarura ubwigenge n'icyubahiro. Ku byerekeye urubyiruko rufashwe ku ngufu rugashyirwa mu mirwano, hari benshi mu bafashwe mu mirwano bavugwamo ku baturutse mu matsinda atandukanye y'abantu bafashwe nk'ingwate. Bakoherezwa rero ku rugamba nk'aho ari ibikoresho, mu gihe abandi basigara inyuma. Ndashaka kongera ubutumwa nagiye mvuga. Umwanya wanyu ni mu ngabo z'igihugu cyanyu FARDC. Niba hari aho mugezwa mu mirongo y'imirwano ku ngufu, nimubona uburyo mushyira intwaro hasi, muhungire ku ruhande rw'ingabo z'igihugu, mwishyikirize inzego zemewe. Ntimugakomeze kuguma mu mitwe ibashuka isezeranya ejo heza itabagezaho, kandi mwabonye ububabare n'ihohoterwa ryabereye mu bigo by'imyitozo n'ahandi. Vous avez vous-même vécu les atrocités à Rumangabo, les atrocités dans leurs camps d'instruction qui sont des camps de concentration. Beaucoup sont morts et on continue à vous envoyer pour mourir. Ku basirikare bacu bari ku mirongo y'urugamba ndabizi, abenshi ndabazi n'intwari, n'abakomeye. Hari ibihe bigoye byabaye, harimo amakosa n'uburyarya byagize ingaruka, ariko twarahiriye gukorera igihugu cyacu ku bushake, tukagitangira n'amaraso yacu. Inshingano yacu ni ukurinda abaturage bacu, tukarwana kugeza mu gitambo cya nyuma niba bikenewe. Umwanzi afite intwaro, namwe mufite intwaro. Umwanzi ugizwe n'abantu, namwe muri abantu kandi ni intwari. Umwanzi yaratojwe, namwe mwaratojwe. Uyu munsi nta mwanya wo guhunga cyangwa gusubira inyuma mu ngabo zacu. Tugomba kwishyira hamwe tukarwana kugeza igihe tuzabohorera uduce twose turi mu maboko y'abandi uyu munsi. Iyi ni inshingano yacu, ni inshingano y'igihugu. Nous devons combattre cet ennemi. Cet ennemi a des armes, vous avez des armes. Cet ennemi est composé des hommes, vous êtes plus que les hommes, très vaillants. Cet ennemi
les Rwandais ont été formés, vous aussi vous avez été formés. Donc, désormais, il n'y a plus de place dans notre armée pour les couards, pour les peureux, pour les fouillards. Nous devons tous nous mobiliser et laver cet opprobre qui nous a été infligé par ce petit pays, le Rwanda. Nous devons les combattre et les combattre jusqu'à libérer tous les territoires occupés aujourd'hui. abo banyarwanda baharatujwe tugomba kurwana tukagarura uduce twose twafashwe n'ako gahugu gatoya k'u Rwanda. Sur la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Avec nous sur ce plateau, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Bienvenue sur ce plateau. Merci Oscar. Mon général, d'aucuns se demandent quelle est la situation exacte et réelle sur différentes lignes de front dans lesquelles sont engagées les forces armées de la RDC. Actuellement, Oscar, la situation reste très volatile au nord Kivu, au sud Kivu. Elle est particulièrement marquée par des affrontements et tous les fronts, tous les axes sont concernés par ces affrontements. L'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de se renforcer avec les troupes et les équipements militaires, voulais-je dire. Les attaques sont quasi quotidiennes dans cette partie de notre pays, au nord Kivu, au sud Kivu, et ce, en violation du cessez-le-feu. Quels sont les actes justement qui sont concernés par ces violations de cessez-le-feu de la part de l'armée rwandaise? Il y a d'abord au nord Kivu. Yes, dukomeje rero nkuko nabemereye kubagezaho iki kiganiro cyose uko cyakabaye. Sylvain Ekenge yagiriye kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC. Inkuru itangira ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu ntambara y'ubugizi bwa nabi iturutse ku gihugu gituranyi cyayo cy'u Rwanda. Uyu munsi turibanda ku mutekano wo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku rubuga rwacu turi kumwe n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge. Murakaza neza muri iyi studio. Murakoze Oscar. Abantu benshi baribaza uko isura nyakuri y'umutekano ihagaze ku mirongo itandukanye n'imirwano y'ingabo za FARDC zirimo. Ni gute rero ibintu byifashe muri rusange? Oscar, uko bihagaze ubu umutekano uracyari mubi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hari imirwano ikaze mu mirongo yose ku cyerekezo cyose. Ingabo z'u Rwanda n'abo bafatanya zirimo kongerera abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Ibitero ni hafi buri munsi muri ibi bice bya gihugu cyacu, kandi ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano ya cessez-le-feu cyangwa se kuba duhagaritse imirwano. Ni iyihe rero mirongo irimo kongerwamo n'aya masezerano? Sylvain Ekenge ati mbere na mbere hari muri Kivu y'Amajyaruguru umurongo wa Rucuru Uvira n'umu Masisi Walikale. Muri Masisi Walikale harimo rero n'utundi turongo Masisi Nyabyondo Kashebere n'uva Mweso ugana Pinga. Iyo mirongo yose irimo imirwano ikaze. Ntitwakwirengagiza rero kandi imirwano iri kubera mu gace ka Ibiru. Muri Kivu y'Amajyepfo dufite umurongo wa Mwiti, Bunyakiri, wa Walungu, Shabunda, wa Walungu Mwinga ndetse n'uwa Uvira nk'uko mubizi. Umunyamakuru arongera abaza Ekenge ati ko muvuga Uvira, ukwezi gushize ihuriro rya FCM 23 ryatangaje ko ryavuye mu mujyi wa Uvira. Mwumva byari ku bushake bwabo? Oya Oscar, ntibishoboka. Ntibashobora kuva muri Uvira bakomeze urugamba. Ahandi nta gitutu. Ku wa gatatu habaye imirwano ikomeye i Makobora, hari hafi kilometero 30 mu majyepfo ya Uvira ku muhanda ujya i Baraka. I Makobora rero twafashe abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba FCM 23 bagera kuri 17. Habaye n'abapfuye. Iyo mirwano rero yari ikaze cyane.
uyu munsi Makobora iri mu maboko yuzuye ya FARDC, Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri, ariko imirwano irakibanda mu duce twa Katongo na Kabimba hafi ya kilometero 7 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ibi rero byerekana kurenga ku masezerano ya Cessez-le-Feu, aho umwanzi w'u Rwanda yakomeje ibikorwa bya gisirikare ikoresheje rero imbunda ziremereye imbere y'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Washington ku itariki 4 Ukuboza. Umunyamakuru arongera ati ariko mwavuze ku muco w'imyitwarire, mwifashishije igitekerezo cyitwa ubwenge, mwashobora kubisobanura? Qui a travaillé chez eux comme enseignant pendant très longtemps et que j'ai eu à échanger avec lui lors d'une rencontre. Et d'emblée, ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantoue. Ce n'est pas une langue nilotique. Les Tutsis sont des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans les langues bantoues du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est les Chi. Hari Kenge yagize ati hari rero igitekerezo bita ubwenge mu ndimi nyinshi z'abantu zo mu majyaruguru, amajyepfo n'uburengerazuba, gisobanura rero ubwenge busanzwe. Iyo umuntu yitwa ubwenge bisobanura ko ari umunyabwenge, ariko nk'uko bisobanura nk'umuvugizi w'ingabo, hari uko abategetsi b'u Rwanda nk'uko mubyitirira amagambo y'abandi, nabonye bashobora kuba barahinduye igitekerezo cy'ubwenge bakagiha indi nyito n'indi ntego, bakabugira uburyo bwo kuyobya, kubeshya, gushuka no gukoresha amayeri ya politike n'igisirikare. Nk'uko rero bivuga, ibi ni imvugo igaragaza ko mbona imyitwarire ya politike y'ubutegetsi buriho i Kigali gusinya amasezerano ariko ntabyubahirize, gukoresha amayeri y'uburyarya mu mubano mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego rero navuze ko amasezerano yashyiriweho umukono i Washington ku ya 4 Ukuboza, ariko mbere na nyuma yayo hakomeje rero ibitero ku butaka bwa Kongo. Ibintu rero bigaragaza ko kutubahiriza ijambo bahawe ari ibintu bakora buri munsi. Tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité. Obwenge, pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus l'intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique. Alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Obwenge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie, infidélité. Et ça, on enseigne cela aux enfants dès le bas âge. C'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfides. Donc, le régime actuel à Kigali en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait. Ils signent un accord et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Donc, ils signent un accord, comme c'est le cas le 4 décembre 2020. Yego, koko ubu bwenge bwambitswe n'umunyarwanda imyambaro itandukanye, imyitwarire, imico, amayeri, uburyarya, ibinyoma, kwiyitirira ubumuntu, uburiganya, ubwenge bwahindutse ubwenge. Ihinduka rero umurongo wa serfije cyangwa se n'amayeri yo kwigira nk'utazi cyangwa se gushuka, kuyobya amakuru, kutagira ubudahemuka, manipulation, ubuhanga bwo gushuka, kwanduza ibitekerezo, amayeri yo gutinza, ubudahemuka, ubwenge. Kuri bo rero yateye imbere ihinduka ibindi. Ntikiri rero ubwenge busanzwe, ahubwo yabaye ubwenge bubi.
Ibi rero ubushobozi bwo kugirira nabi abandi, ububi bw'umutima, gukoresha nabi icyizere, ubwenge kandi ni ubugome, ubuhemu, kutubahiriza amasezerano, kutuzuza ijambo watanze, kubeshya ukagoreka ukuri, uburyarya, ubuhendabana, uburyarya bukabije, ubudahemuka buke, byabaye umuco wigishwa abana kuva bakiri bato kugira ngo bazabe indyarya. Bityo rero ubutegetsi buriho ubu bwashyizeho umuco n'urwego rw'izo ngingo, bukazigisha rero ibisekuruza kugira ngo bizahoreho cyangwa se bizahoreho nta mpamvu rero yo gutangazwa n'imyitwarire yabo n'ibyo bakoze. Basinyarira amasezerano ariko ntibayubahirize, ni kamere yabo. Bityo rero basinya amasezerano nk'uko byabaye ku tariki enye Ukuboza 2025 Washington. Perezida w'ishuri akademike yashyizeho umukono kuri ayo masezerano, ariko rero mbere yaho hasinywa kuko Washington ku tariki enye byari byatinze ku ya 9 Kamena bateye igice cy'ubutaka bw'u Burundi. Mbere yo gusinya barateye bateraga rero ibisasu ku butaka bwacu, ndetse kandi byari nkaho baharabika ayo masezerano yatewe inkunga na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nk'ishyingirwa rero rya gisivile. Ishyingirwa rero ryo mu muryango ni ihame rimwe Oscar rya perfide se oya, bituma iyo ushaka umugore uyu munsi ugomba kwitonda. Nibyo rero, yego ugomba rero kwitonda, kuko niba uri umuntu ufite inshingano, kandi ibyo nibyo bakoze ku bakuru b'imiryango. Abakuru rero b'imiryango bakomeye ahantu henshi baguha umugore, ariko uzakira n'umuntu wo mu muryango nk'umuvandimwe cyangwa mwishywa we uzaba muri urwo rugo rwawe wo mu muryango w'uwo mugore. Bazakumwereka rero nk'umuvandimwe cyangwa mwishywa, nyamara atari byo. Ni umuntu rero uzaza kubyarana n'umugore wawe mu rugo, maze rero bakakubwira ko abana bavuka ari Abatutsi kuko ubwoko bw'Abatutsi nibwo buhambaye. Ibyo rero ni iby'uburyarya, buri gihe ni uburyarya. Ni uburyarya hamwe na obengwi. Hari naho rero bigera ku bagore koko, kuko biteye inkeke cyane. Njye rero ndashaka kubabwira uko Abanyarwanda uyu munsi bashobora gukora byose, kuko iyo muvuga ubwenge muvuga kwigisha ikinyoma, uburyarya, kudaha agaciro amasezerano ku bana bato, cyangwa maze bakura rero babyita ubuhanga bw'ubwenge. Ese mutekereza ko Abanyarwanda cyangwa u Rwanda uyu munsi bashobora gukora icyo ari cyo cyose? Ati yego, Abanyarwanda bashobora gukora byose. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwiyemeje guhungabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guhungabanya igihugu cyacu n'inzego zacyo. Niyo mpamvu rero mbwira Abanyekongo bose, waba uri ibumoso cyangwa iburyo, hagati, sinzi iyo waba uri hose urimo, dufite rero iki gihugu kimwe gusa kandi tugomba kukirinda. Tugomba rero guhumuka amaso. Namenye ko Abanyarwanda ntibazigera rero bacisha bugufi, bazakomeza rero n'ubundi buryo bugaragaza guhungabanya igihugu cyacu. Ese kuki badakoresha abana babo? Koko mwabonye ko abasirikare bakuru benshi, abajenerali n'abayobozi bakuru bafashwe ari abajenerali n'abayobozi bakuru bagizwe n'ibikoresho n'Abanyarwanda, kandi rero ntibahagararira aho. Rero kuba barafashwe byabaciye intege, bacitse imbaraga byanze bikunze. Ariko rero barimo gutegura izindi ngamba n'izindi gahunda zo kugerageza gutera igihugu cyacu. Igikomeye cyane rero nyuma, niyo mpamvu Abanyekongo aho turi hose tugomba guhumura, tukaba maso, tugahumuka, cyane cyane twe kuri hano turi Kinshasa, muri Kongo hagati, muri Ekwateri no muri Grand Ekwateri no mu ntara zindi zitandukanye.
Ati rero mwebwe mwese muri mu burasirazuba no mu zindi ntara tugomba rero gutekereza ko intambara iri mu burasirazuba gusa ishobora rero kuza no mu bundi buryo n'ahandi hose. Nk'uko rero babivuga mu Ringara, tugomba rero kureba neza tukitwararika kugira ngo hatazagira rero ibidutungura hano i Kinshasa cyangwa mu bindi bice by'igihugu. Icyakwirindwa rero cyane ni uguteshuka ku ntego, impaka za politike zidahuza, kwibanda ku bintu bidafite akamaro no kwirengagiza ibibera mu bindi bice by'igihugu. Turangazwa rero n'amakuru atandukanye, ariko tugomba rero kumenya ko dufite igihugu kimwe gusa kandi tugomba kukirinda. Uburyo rero bwiza bwo kukirinda ni uko buri wese agira uruhare mu mutekano wacyo. Aho uri hose ugomba kwitwara ku buryo utuma rero nta waza kuduhungabanya. Mbere rero yo gusoza, mwadusobanuriraho ibikorwa byo kwinjiza urubyiruko mu gisirikare bigeze? Ati rero ibikorwa byo kwinjiza mu gisirikare, igikorwa cyo kwinjiza abasirikare mu mashuri ya gisirikare bikorwa hifashishijwe rero irushanwa rikorwa rero ku rwego rw'igihugu. Uyu mwaka ryabereye hose mu gihugu uretse mu bice bigenzurwa n'umwanzi. Bizakomeza rero no mu minsi iri imbere ku yandi mashami. Urubyiruko rwinshi rero rwari byitabiriye Kinshasa. Irushanwa ryabereye i Rampopolo no mu ishuri rikuru rya gisirikare no mu ntara zose byarakozwe uretse ahari intambara. Iri rero rushanwa rikorwa rero rimwe mu mwaka. Abatarabashije rero kurikora bazagerageza umwaka utaha. Ati se nta yahe mashami yinjijwemo abantu? Ati hashingiwe rero ku bikenewe nyabyo n'ingabo, hashizwemo rero kwinjiza abantu mu ngabo zirwanira mu kirere, mu ngabo zirwanira mu mazi, mu rwego rw'ubuvuzi bwa gisirikare, mu isuku ya gisirikare, mu itumanaho n'amakuru ndetse no mu ikoranabuhanga, abahanga mu by'ikoranabuhanga. Hari rero n'urubyiruko rwinjiye mu rwego rw'ubuvuzi bwa gisirikare, baziga barangize bakazakora rero ikizamini cya leta kimwe n'abandi. Ati rero ku bijyanye n'imyaka isabwa se hasabwa iki? Ati ku imyaka isabwa rero ku banyamwuga rero abafite imyaka nibura ya kaminuza, imyaka ntarengwa ni kuva kuri 22 kugeza kuri 35. Ku ngabo zirwanira mu kirere imyaka ntarengwa yagabanyijwe rero igera kuri 27, aho rero harimo n'abarangije amashuri yisumbuye ya tekinike bigishwa amasomo nka fizike, shimi ndetse n'ibindi kugira ngo bategurwe kuko abapilote n'abandi bari ari abanyamwuga. Voilà, nous y reviendrons dans une émission spécialisée pour parler justement de ces recrutements, comment ça se passe et qui est éligible à ces recrutements. C'est notre devoir et c'est un devoir patriotique. Merci, mon général. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'armée loyaliste, des forces armées de la République démocratique du Congo. Général-major Sylvain Ekenge, nous vous disons sincèrement merci. Et espérons vous retrouver dans d'autres plateaux, d'autres numéros pour continuer à nous donner les informations, les nouvelles en provenance des lignes de front. Tout le plaisir était pour moi, Oscar. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à la prochaine.